Danas mi je postavljeno jedno pitanje, a to je šta je to sveto? Pa evo otvorimo Sveto pismo i kažemo, prva knjiga Samuilova, druga glava, drugi stih. Kaže, nema svetog kao što je Gospod, jer nema drugog osim tebe i nema stene kao što je Bog naš. Kaže, nema svetog kao što je Gospod. Znači, Gospod je svet. Evo recimo, Jov 6. glava 10. stih. Jer mi je još uteha, ako i gorim od bola, niti me žali, što nisam tajio riječi svetog. Ko je taj sveti? To je Bog. Ako pogledamo i dva stiha ispred, vidimo da Jov čitavo vrijeme govori o Bogu i tek na kraju ovoga stiha kaže riječi svetog, aludirajući na Boga. Onda recimo Amos, druga glava, 7. stih. Čeznu za prahom zemaljskim na glavi siromasima i prevraćaju put smjernima i sin i otac odlaze k jednoj djevojci da skrnave sveto ime moje. Dakle, iz Svetog pisma saznajemo da je Bog svet. I samo Bog ima, odnosno Gospod, ima tu moć da nešto posveti i da nešto bude sveto. I na mnogo mjesta u Svetom pismu naćete da Bog kaže ja sam osvetio ovo, ili sam ovo posvetio ili nešto. Pa recimo kaže ja sam posvetio hram Gospodin. Ili dio zemlji, ili šator od sastanka. Znači samo ono što Bog posveti, jer je On sam svet i niko drugi nije svet do sam Bog. Samo je On svet. I ono gdje On prisustvuje. Dakle, ako je On nešto posvetio, to je sveto, ali samo do momenta dokad je On tu. Kad njega nema, to mjesto više nije sveto.